Жендин концертине предпродажа ачылайын деп атат. Мына жерде 3 минута калды деп предпродажа. BTS membership бар адамдар эле ала алат. Азыр акыркы секундалар калды. Ушул жерден кнопканы баскандан бардыгы зависит этет. Кнопканы басканда эмеке турат, эмне эле очередке турат биринчи. Жүрөктү кылдып атат. Пожалуйста. Кеттик. Ух. 15 миңче. Менин подружкам очередти басканда сразу эле 7 миңче болуп кириптир. Отспей. 0. Эй, кеттиме. Так. Давай. 1 ноябрь. Дальше. Блин! Hey, stop it! P, S, L, Q, R, Q. Тоғызда жоқ. Давай дальше. Ой, эме 6 какта? 8 жакшыракпы же 7 жакшыракпы? 8 жакшыраак. Мен жакта да ал. F8. Мен 7де жүрүм. 7ден ала берейинби? Ооба, алыр, мен аркамда экен прям. Просто F6 ближе на ряд экен. Окей. Я не знаю, как лучше будет. Окей. Эки чакесиндей. F7ден алып атам анда. Төлөп атам азыр, токтот. Эмне мынча мандрашай? Төлөндү. Ура! Так, Алтынай экөөбүз азыр VIP 2 место алдык. Сокжундун концертине. Саундчеги менен. Истин о жеринде, меники F7-nin о жеринде, да? Было очень стрессово, бирок мы смогли. Да, мы смогли. Blackpink'te VIP эмес болчу и билеттерибиз. Саундчекке киребиз уже. Перед концертом 15 минутта домашний эме кийим менен ырдап береби бизге ошондо? Ким Сокжун? Сокжун? Ей! BTS! Всё. Короче, ушундай эле удачабыз менен BTS'ке билет алып калсак, ошо менен жашообуз болуп кетет. Да.